Thikũ ĩmwe thutha wa ndundu ya guthikiriria maciira ma ciama cia kiuteti kuuga mumbunge wa guthukio wa kiama kia ANC Godfrey Osotsi niwe mwandiki munene wa kiama kia ANC. Atongoria matiganite a kiama giki kiria mutongoria wakio ni Musalia Mudavadi nimareganite na utongoria wake. Osotsi aracokirio giturwa kiu thutha wake gukorwo eyeheretie akiuga ni guthingiririo kwiyeheria. Giturwa kiria agikoretwo kinyitirirwo ni Barack Muluka. We are happy with the judgment that has been given by the tribunal. I think justice has been done. Political parties are not private entities. They are public entities which are supposed to follow law, its own constitution, the Political Parties Act, and the National Constitution. No atongoria kiama kia ANC kaunti ya Kakamega nimerumite kini na kuga matirakura na atongoria wa Osotsi kiama-ini kiu. Tunaheshimu uamuzi wa hiyo tribunal, ingawaje hatukubaliani nayo, na tuna njia tuko nayo. Kama ukubaliano na uamuzi wa koti, tuko na haki ya kufanya appeal. Atongoria acio ni maugite matirakura na Osotsi ta mutongoria wa kiama kiu. Sasa tuelewe nitakuaje yeye anapigania watu wa upinzani na wala pia anasisitiza kwamba anataka kuwa Secretary General wa chama chetu. Hivyo sisi kama branch tumesema hatutakubali. Kurigana na mwikirigiti wa ndundu iyo Kialo Bombu ni ugite marua maria mahuthirirwo kweheria mumbunge ucio gituri-ini kiu ni kwandikwo mandikitwo no tiwe wa mandikite na koguo ni agirirwo guikarira giturwa kiu. That the bona fide Secretary General of the first interested party is the Honorable Godfrey Osotsi, subject to an election to be held in strict compliance with the party constitution. Riu atongoria akuma Kakamega makiuga Osotsi agirirwo ni kwerethera akuria mamilioni ma mbeca cia kiama kiu cia thire mbere ya kurutwo gituru-ini kiu. Osotsi does not have the goodwill of members and he cannot work for the party after the acrimony and the anguish that the party has suffered. Itua aria ndundu ino riukite thutha wa gukorwo na mateta meri maria mandikithirio ni ndundu iyo mwaka muhituku makiregana na kwamurwo kwa Muluka ta mwandiki munene wa kiama kiu. Handu Kakamega TV rikoretwo ni Gatho wa Nyutu.